lunglei police noya special investigation team SIT te chuan pike vanlal duadi thattu ni ngeirin ama in soidanin lalchoi moya kumsom ni pali piang thiawa fapa thangtek huwa in lua tahan group F Myanmar chu anmanta a tuna hian lunglei district zela khungme kani nen hetia piduati thattu ni ngeirin lalchoi mo in tina tahan F group nia in soitamai hi poi kan ti in na kan ti emani piduati thattu nierin lalchoi mo in ti hi aming tik takhi lalchoi mo ani lovin lalchoi thanga piang thio leitle mantiele te fapa let phanchong C group a cheng ania ama hi Burma sipai thin ni in Mizoram ron tlan bawani ti kan confirm ta ani apoi kan ti takzeta kan zakhle bok zoram mi puiten kan mang anlaya min lo chom dolna kan lom te lul nen hetia dot manga lalchoi thangan tahan F group a omanga ain soi tamai hi poi kan tia in mi ngai damna kan gen tak mewani anti ani ati chiang tu tan voice record toi te hi ian ngai thlau te ang na chin lok khanin le pan chong khotlang phoi tu an president le secretary tukina ka tirte chu an han kala alo nia apa hi thitoa anu hawa oman nia ama hi Burma sipaya kumlinga liamta tang khania ni kum khan atan chuaka atan bowagan tiang chu chu khalama khan alo ta thla kha lo nia adike tuna ithuzia nen khan report an ron pek chen khan adik veke lunglei lam police poker hiat tir vek to alo momlu to ke lunglei lam police case IO te po kanin beto thudi kan threto